Mi kao jedan mali gradić koji se smjestio na prekrasnoj ljepotici rijeci Uni nastojimo živjeti jedne stare tradicijske ljetne razonode i takmičenja na rijeci. Tako smo unazad već 4 godine ponovo obnovili tradicijsku utrku unskih čamaca sa jednim starim načinom posade gdje je osnovna akcenat na čakljanju, dakle guranje čamca sa dugim jednim, ajmo reći, štapom i 2 veslača. Ovi čamci su inače drveni čamci, pravi unski čamci su drveni čamci i duži su od 5 metara. Ljudi su prije sa tim čamcima vadili pijesak iz rijeke Une, a također su i ovako, kako da kažem, špancirali svoje dame po Uni u ljetnim danima. Sad mi na Uni imamo također i plastične čamce, ali i dalje pokušavamo zadržati tu tradiciju sa pravim tim drvenim čamcima. Me and me gun inna me hand and me guard if a boy wants to. Me send the car for the scene and come back without a tip me fi fry. Me pop off and ease off. Show them on this marathon crew. Gun inna me hand and me guard if a boy wants to. Me send the car for the scene and come back without a tip me fi fry. I evo već 5. godinu organiziramo utrku čamaca i sve više i više je čamaca svake godine. Krenulo je sa nekih 5, to ove godine očekujemo nekih 15. Sami učesnici su naši Kostanjčani i mi također trudimo se svake godine da što više, ne samo iz naše regije, da privučemo što više ljudi iz cijele Hrvatske. Ove godine možemo se pohvaliti da imamo jednu međunarodni tim koji će biti sačinjen od Šveđana i od jednog Japanca. My name is Yoshihiro Sato and I'm from Japan. And my friend Johan is from Sweden and he's working here in Kostanica. That's why he teach me this event. I didn't have any training at all. I just came here this morning and just try. It was a very good event and it's good to see that even this small town, Kostanica, have something during summer. Me send the car for the scene and come back without a tip me fi fry. Me pop off and ease off. Show them on this marathon crew. Gun inna me hand and me guard if a boy wants to. Me send the car for the scene and come back without a tip me fi fry. Me pop off. Osvojili smo prvo mjesto. Meni desna je Viktorija Marđenović. Samo ime govori pobjednica, jel te? S moje lijeve strane je Danijela Pavičić. Ja se zovem Tvrtko Račić. To smo naučili u djetinjstvu i povremeno kad nam crknu motori, jel te, za pente, za čamce, onda mi moramo čapljati. Djeca su odrasla uz rijeku, mi se puno krećemo uz vodu, ne bojimo se vode, srasli smo s vodom, tako da je nama ovo jedan lijepi gušt i jedna lijepa zanimacija i druženje ugodno. U samoj Hrvatskoj Kostanjici možda i fali malo više tih sadržaja za mlade, ali ne mogu opet kriviti nikoga jer i mladi su dosta inertni. Međutim, evo ga, uvijek se mi sjetimo nešto, nekakvu manifestaciju da napravimo. Moja vizija je da zaista ovaj grad ima sjajnu budućnost baš upravo na ovoj zelenoj rijeci Uni i na taj način da se i u budućnosti što više njeguje ne samo ove tradicije, već općenito i ekološki turizam.